sekarang ini mau nih terari tempat santai ya. Are, ane, jangan ada program ayo. Kita, pernah kami uri atai nain yang takarua TMC. Ngayon kan TMC itu tayo ayo, nak kami uri mau kami atai nain yang takarua. Am napan ini nauri. Are, rengga ko teman ni, item kita ko kayak pa, jadi jangan tayo na busumay rin kami. Ayaran lagi, patut water. Asal nama bayar ni kot. Ada kong manduduod ang desa talaga wala tayo naman. Kailangan ako sumaingan na kaya tayo na ini. Itu ada baru ya. Ay main na nawak kana na rumo. Ibu banara. Subahin kami atay na nakon nara ratum. Ayo tapong ari kami ni kariya atay naman. Agi masuwagin na men kipong. O aya ka tawro aya kami start. Nang iki iparoroy ta kain tabas. Ayan ako na bekan aya ka tawro. Ay taw para ka tawroin. Ari storoy bugimi di. Ki tabakatay ayo. Nari ki pa. Tanay ni nono ani pure. Kinanon nara. Arawa kinanon tutay. Sa busmaya ri kara ara principal akademic. Itigenaw. Ara tarektan di education. Kuna ara narasan di natapo teririo. Ahora nesse litera. Ay pun kami staff ni kaben, amaban busmaya. Nakon narapong akawat kayo. Anna takata kami teraw. Kamna kauray. Mura ka nang waya atay naman ari na kosa. Naman kita ay. Ano tigiroy? Naman takata kami. Ni bayar tenaw tiroy atap mo. Kapasin. Tawa mo tayo po ya. Sinangan na upo nagtinuwa. As kami noy tayo ni kangay. As ka si kangay kangay tiya ka. Kampasin da ba aramane. Ni tinawa. Kailang kakana no ba kaya panti ko. Apa marana asa si karaw no po ya tinuwa. Kawana uwa tinuwa kan. Kami na tayo ni kangay. Kampasin da ba aramane. Ay, ano ko web. Kampasin da ba aramane. Ay, nama sinarain sina. Nakakamara wata yun sinarain betul. Tahu deh dia bayo. Ofisial na di sarayra be. Apa idoro? Makaya nararin. Pinakaukiran datang. Asal siya di tuwa tayo. Sinarain direri ba. Kaukiran datang. Tamara ko maka sinupoy ko as kasuray ko dibakan tayo yu. Ako san ka corona nun dibabayad. Ari san kaman mamirak. Ibugin ka naman debong ngayon, or debong nga rin nakawarag ay yatay naman na yadom, the boys at home. Si kahit ako ibugin ka naman bapay rin ka ba ni, awagin ka ba na ako rubugin na nun datay ay, sawaki yan ka naman na program. Sa busi, wana ka pa yata pro ngayon, yan ang aking nagmangkay, ni karukuap tanin, ang debong ngayon, datay di kaya, namin naam daw yoran ka ba na maamgugurin ka ba ni. Kapay atay na inin ka ba na ikaro kung datay ay, o atay namanin ka ba ni, kaya nakatawroin suwa, kaya nura kaya yadom datay ay. Kapay yan na batanday din ka ba ni mo meron the principle. Mataan mo rin ka ba ni Kauma? Ay kay ratarosan ako yung ni Yesu ay araw sa kameo. Amen. Criteria
Papo.